टॉप चैनल की मैकेडी की मैम मरोब इपाउसंग मैम थमजगी अहानबद पंदम पाउसीदगी लोखसरकाना मैम थमजगी नोंगमैना नमदुना अपोकपगी ममांगना नुपीमचा अमा फमलानखिबा मियोय अनि सिबिगी चैराक पिरगनी RPF थासिगी सचत कुन मणिपुर लैरिबा टीवी चैनल की नुमिदांग वायरमगी पाव अमसुम सचत कुनगा मथुगी पाउसी सिंगदा पल्लिबा इम्फाल ईस्ट की तखेल संजनमगी सिंगदा कौदुना लालहौबमगी मियोय अमना नोंगमैना नमदुना अपोक मपामकी ममांगदा नुपीमचा अमा नुंगसी हैतना फमलानबे खिबगी थौदो असिदा RPF ना थमोइसो नुवाइतबा फोंदोक्सरी अमदी ओटपी नेबिबिगी सैना खांगलिबी इचानुपी इमुंगी अवाबद सरुक याजरी हाइना आइना थिंख्रबा RPF की सिरोल अमना हाइरी Revolutionary People Friends RPF की असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिसिटी बंकिम थादोरप सिरोल अमन हाइ RPF ना मियाम लमसत नाइदब मियोइबिगी मिनुंगसी याउदब थौदो असिदा हक्थेंगन सेनरिब मियोय अनि असि सिबिगी चैराक पिरगन हाइरी मियोय अनि असिगी मतंगदा सेंगदोक्लदुना सिरोल असिना हाइ था असिगी तरागनिथोइद नुपीमचा असिबु फमलानबद हक्थेंगन सेनरिबा खांगेंबम संजोय सिंगा एलाइस अथोय एलाइस पंबै सैकुनगनिपान अपोकपा केस मंगलेम सिंगा कुंबी सेक्टपुर मनिंग लेकाय हाइरिब नुपा असि था अहुमुकी ममांगदा RPF की वखलोनबु थाजजै थबक तौजगे हैरकपदिगी लुब असिगी सतना कंगलोनगी मतुंगिना थबक तौहनबा याबा नत्रगना यादबा मियोय हाइबिगी संगयेंगद लैरिब लुब की करिगुंबा थबक अमत सिन्नद्रिबा मियोय अमनी मरासिदा मणिपुर तंपाक्ता लैरिब लुब की मियोय सिंगना खुलाई पुदुना सत्प यादबा फिबम अमा लैबदगी संजोय हाइरिबा नुपासिदा पुलिसना फाबदा यावी हाइरिबा 9mm पिस्तोल असि लोटुना थमनबा सिन्नरमने हाइरि कुमसिंग इंग्लिसिंग अनिगा तरागनि पान नुपीमचा असि फमलानबदगी चेनदुना जेल लैरुरबा लैसंगथेम खोमै सयंखै हुमदुय अपोकप लैखिद्रबा एल बिदु सिंगा हरावरोक मय लेकाय इम्फाल इस हाइरिबा नुपा असि RPF का करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनदे लुप असिदा असिगुंबा नुपी खुनाय बुहंथना येंगमा मियोय अमतगी सनफम लैते हाइरि थासिगी तरागनिथोइद हौखिबा कुमजा इंग्लिसिंग अनिगा तरागनि पान नुपीमचा असिबु फमलानखिबगी केस अदो RPF की अहलसिंगी याथंग मतुंगिना वयल फंगलगनी हाइना इम्फाल ईस्ट की तखेल संजनमगी सिंगदा कौरगा नोंगमैना नमदुना अपोकपा मपामकी ममांगदा फमलानखिबगी RPF ना हक्सना लवी थौदोसी हाना फमलानबद हक्थेंगना सेनरिबा खोमै अमदि संजोय अनिना सिनलांगदुना लक्तुनरगा सतखिबनि हाइबसे लुपना थिगतपदा खंगले लुप की मिंग सिजिनदुना लुपो सेंता हननबा तौरिबा मियोयसिंग असि लुप की येकनबदा नतना लैबाक्सिगी अमदि मियोयबु खुनाइगी येकनबनि कनागुंबा नुपा मना नुपीबु फमलानरबदि सिबिगी चैराक पिबा हाइबसि RPF की सतना कंगलोन इदुना लैरिबनि मरमदुना खोमै अमसुम संजोय हाइरिबा मियोयसिंग असिना लुप की मिंग फावबु सिजिनदुना नुपी ओइबिबु हंथबा मियेंग लुइनना फमलानबगिदम RPF ना मियोय अनि असि सिबिगी चैराक पिरगनि हाइरि मकासा तरक पोइना तो पाव मना मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट्स डिलीवरी हाइबा लैरिकी मतंगदा नोमयोयबा स्टेट लेवल सेमिनार पांथोखरे पोयान यावबा युदगी कन्ननब यू लीगलाइज तौबनी मिनिस्टर पोयान यावबा यू अमदी लिवर सिरोसिस की लाइनादगी कंदुना मसा मौफाबमी अममम ओइनबु वखलोंदा लैंगा असना यू लीगलाइज तौबनी हाइना मिनिस्टर बेरेना फोंदोखरे वाफम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मको नुमित मरी लैनना सेप्टेम्बर सचत तरागतरेत की अक्टोबर की सचत अनि फाव सथगदबा सेबा पखवारागी ngasi mangani satma numit इम्फाल पैलेस गेट लेबा सिटी कन्वेंशन सेंटर पांथोकिबा मोदी एट द रेट 20 ड्रीम मीट डिलीवरी हाइबा लाइक असिगी मताना नोमगेबा स्टेट लेवल सेमिनार की थोरम फावबा लाखिबदा पाउमिसिंगना हंगबु वहंग अमगी पाउकुमना फोंदोखिबनि महांगना हाइ लमदम असिगी मियाम मसा मौ फौना लैनब लेगलाइज तौबनि स्टेट असिदा पोटयान यावबो फेक फॉरेन लिकर अमता सुंबा यारोय लैंगाना कुपना रेगुलेट तौगनि हाइखि ngasi thauram madu food processing industries amadi jal shakti ki minister of states Prahalat Singha Patel education amadi external affairs ki union minister of state Dr. R.K. Ranjan BJP Manipur Pradesh ki president S. Sarda amadi cabinet minister sing MLA sing susaruyaki thauram madu ki matangna minister N. Beren hai Modi 20 dream meets delivery high lady asida chapter kunga mathu yauri Masida Modi na miyam ki damak maruoy na nupi angang singi damak pekaliba tabak thoram sing kup na yauri amasum kanago makradi paukse padabigi mawongda Modi na tau hakiba tabak amata pangthok ti hairi batu aran mani
Modina ngasi phawbda leba asida laidiba nupi singidam gefa thorang kaya pekhali nupi singi awaba kaya du yenglaga modina leba asida nupi singi bank account crore kun gi mari hangdokre khangdaba miyoi kya na panga ngang ba tawbi na ki chief minister na hai Swas Bharat mission gi makada lenga asne school fagad hansi mission tawri masida school singna nupi nupa singi toilet tungani tungan na thamna pu apam yauri loina nupi singna maikhu marakta sak thongba gi awaba du yenglaga PM Awas Yojana lakibani Pradhan Mantri Yojana gi makhada masa miron bi satpangam jadraba nupi singi account sel hapsili masida natana nupi sing yum da sajaba khadi phirol sing su lenga ki office ki parda table phi na sing bada sejina ba hore loina yum na sejinari ba bed sheets parda na sing ba kaya da su mapan gi phi lairoi yum da sajaba yellow phi na mut silagani loina nai khoi gi iram dam da sajaba khadi phi na office ki employee sing gi phi amadi school college sing gi mairoi sing gi uniform mut sinana ba kana khana ri soiki loisila koina to pa manamo laingang na torakpo thabak khudimak sumgani haiba leite thabak haudringai de miyam na para tambiu sapam keba laingang na torakpo thabak khudimak sumgani haiba leite aduna laingang na sakot thorangi thabak ama pekhalakpada asoi baran madu miyam na khut thillaga takpiu haujin khraba matungda hairabadi sel matam mangani mangliba sel adu su miyam gini haina pasoi kendri MLA sapam kunjake sor kebana phungdokre haina bokta leiriba pukri asogi phibam MLA na ngasi yengsinbaga loinana MLA yauna leikai gi miyamna pukri asi lunana sengdokladuna MLA na makhatana hai pukri asi gi akoibada CCTV camera mamam khilagani loinana caretaker amasu hablagani pukri amasida nga masa thadaduna mapani gi nga leiraga sadana ba nga marangkai puthok kendram ohaina na bhonagani MLA na hai kumza inglisingani ga kungo humdoi gi ningol sakawudadi pokri sida nga masa mayam thadaduna atopadagi nga lehendana papannam thamli ngamsu ngamgani haina khali laikai sida semga sagali bu water supply scheme na singwa kya semgat pada miyam na mateng atuki matik pangki masumona pokri sida nga masa thadaduna nga puthop mafam ama ohenbada soidana mai pakani pali Pukri sigi nakala lairiba lampau sidasu Khelo India gi makhara asobu stadium ama sanaba center gi ayaba lairi masidasu miyamna asobu mateng pangbigani khali miyamna mateng panglabadi stadium asi sabada soidana mai pakani khali haki haibok ta leiba langjing water supply scheme asi haujik saba loirabasu thabakti haudana lairi masisu December gi haunaba panam thamli haikenasu pausina makhatana su phungdorakli adu hausko inadi miyam pausi matang sel sinjarage amasum Marubi Pok Singergari Mamsu showed an update Pizza Kensu, Sinel Sigi Mekedigi, Miang from the Tamzari, Haina Sinel Sigi Mekedigi, Mam the Tamzari, and our noble ma'am update Naminasi, and thank you.